Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa. Še z komentatorskega mesta tu v Stožicah. Pred nami je, kot vidite, tekma 7. kroga Olimpija proti Radomljanom. Ljubljančani bodo seveda skušali nadaljevati ta neverjeten zmagovalni niz. Vseh 6 tekem so dobili v tej sezoni. Dovolj dobro postavljen, pa zdaj Tahiraj preigrava. Čujič še enkrat vrača žogo Markoviču. Guček, Ljubljančani skušajo biti nekoliko agresivnejši. Ježnik je tule ukradel žogo Dukanoviču. Kvesič ima morda priložnost, pa strel potem Samuela Pedra. Prvi nevarnejši napad, torej tudi Radomljanov na tem srečanju. Kvesič, Olimpija gre v protinapad. Dobro je Kvesič opazil Seštarja. Veliko prostora ima Pedro na levi strani. Seštar se je odločil žogo vrniti na desno proti Kvesiču. Kvesič pred vrata, Nukić in prečka. Čujič je tule preigraval, pa podaja proti Tahiraju. Skušajo nekako Ljubljančani z agresivnejšo igro. Tu na oddaljenosti 20-30 metrov krasni žogi. Še enkrat jim je to uspelo. Sestor strelja! Tudi Mihajlo Perovič in Lamintol sta zdaj že bivša nogometaša Olimpije, ki je v nevarni akciji. Predložek pred vrata, potem pa bi tam skoraj da Radomljani zatresli lastno mrežo. Suale. Odpira se nekaj prostora Ljubljančanom tule po levi strani napada. Samuel Pedro je stekel v prostor, Ševelj je ob njem, prišel je do žoge. Samuel Pedro, pa Kvesič s predložkom, to je nevarno, Olimpija vodi. Mustafa Nukić po podaji Kvesiča za vodstvo Ljubljančanov v 25. minuti z 1-0. Zakon bivšega Mustafa Nukić, nekdanji nogometaš Radomelj je zadev. Res, da se verjetno le še malo kdo spominja, da je preveč kot 10 leti Mustafa Nukić pol sezone nosil dres Radomljanov. Takole pa je tudi eden od ljubljencev Olimpijnih navijačev v 25. minuti Ljubljančane popeljal vodstvo z 1-0. Z desne strani kratka podaja Kvesiču. Ešnik, dovolj prostora ima, Ešnik lahko tudi strelja. Ešnik, švegnila je žoga na rehabilitacijo. Lasicka, krasna podaja Timija Maksa Ešnika. Nukić je pred vrati, to bo 11-metrovka. 11-metrovka, prekršek nad Mustafo Nukićem, ki si je tule že pri sprejemu priigral odločilno prednost in potem je moral Guček nekako povleči ročno zavoro. Poglejmo, kdo bo zdaj izvajalec te najstrožje kazni, glede na to, da je šlo za prekršek nad Nukićem. Zdaj pa je Nuka predal žogo Kvesiču. Medtem ko spremljamo tale ponovljen posnetek prekrška Gučka, opozorili, vprašanje, če bomo tu res videli najstrožjo kazen. Poglejmo, zakaj je tule šlo. Ali pri sprejemu morda igra z roko prekršek. Mislim, da o tem ni nobenega dvoma. Še en karton je izvlekel Matej Jug. Komu ga bo zdaj pokazal? Sprva je bil to Guček, če bo zdaj spremenil odločitev. Rdeči karton za Gučka. Na naše zaslone na Sport klubu ob 20. z Zlatkom Zahovičem kot osrednjim gostom, pa še veliko ostalimi zanimivostmi. Kvesič strelja, 2-0 vodi Olimpija. Bil je na žogi Velič, dovolj močan in natančen je bil tale zaključek Marija Kvesiča in tule mu je resnično Mustafa Nukić vrnil uslugo. Še ena dodatna zadeva, dodaten kamenček v Olimpijinem mozaiku. Ta hip zares pravšnja kohezija, povezanost, za katero je v veliki meri krivec, v narekovajih povedano seveda, Albert Riera. Zdaj je tako ali tako dal Matej Jug znak, da se igra lahko nadaljuje. Kdo drug kot Mario Kvesič.
Kvesić s predložkom, še ena priložnost za Nukića, lovi Velić. Sever. Tako da so se pri Olimpiji vendarle malce preveč sprostili v zadnjem obdobju. Estrada pa obratniku na osrednjem branilskem položaju. Zilkić lepo, prostor za Kvesića, velika priložnost za Olimpijo. Še nevarno, Nukić pa mimo vrat, da ofsajd je bil to. Takrat se zdi, da je bilo v rezultatskem smislu srečanje vendarle odločeno. Čeprav v zadnjih nekaj minutah tudi Radomljani pretijo. Šošić, krasen predložek in Pintol. Dober je Šošić v preigravanju. Marković, nova dvojna podaja. Ali je to zdaj priložnost? Igra z roko in najbrž bomo v nadaljevanju videli celo 11 metrovko. Morda pa Olimpija le ne bo ohranila svoje mreže nedotaknjene proti napad sicer Ljubljančanom, ampak zdaj, glede na to, da zdaj že odhaja ob ekran, to bo 11 metrovka. V 94 minuti dosojena najstrožja kazen. Poglejmo, ali lahko še en Olimpijin mladenič med vratnicama zaustavi tale strel Nuhanoviću in še podaljša tale niz Olimpije brez prejetega gola. Nuhanović strelja 2-1. Ja, vsak niz se enkrat konča. Radomljani bodo tule na koncu zadovoljni, da so dosegli vsaj časten gol. Zdaj tečejo hitro na svojo polovico, ampak zmanjkalo bo časa. Na moji družbi po koncu tekme trener Olimpije Albert Riera. Mr. Riera, 7th game, 7th victory and a dominant performance for a bigger part of the game. What's your comment about today's game? My feelings is that we didn't finish well the game. I think Radomlje play much better with 10 than 11, and the reason is that it was my mistake, my responsibility. When I made the changes, I tried to go for the third goal, and I think probably I confused the players because we changed a little bit the positions, and we couldn't stay on the pressure. So especially when we lose the ball, we lost the position, we lost the discipline what to do without the ball. And I said to the players, this is my responsibility and my mistake, so I have to try to avoid that it's not happening again. But still, for a large part of the game, as I said, dominant performance, quick, free-flowing game. It really looked like that you have everything under control, so there are for sure a lot of positives still today. Yeah, of course. I mean, at the end, the most important is to win. Have 21 points in 7 games is amazing. The job that the players they are doing. But I'm really hungry to still win many games, and it's still very early. We still have another 29 games in front of us. Good about the points, good about the statistics. We can talk about the statistics, but I want more. I want something else more. It's true that we are controlling the games. We are having, we are managing the games how we want. But at the end, the most important, what I said to the players, is that I want to work as a team when we have the ball and when we don't have the ball. This is the most important. I don't want any spaces when we lose the ball. I want to recover as soon as possible, and I'm insisting a lot on this, because you can see how important it is when you don't concede goal. That's why we're winning, because we are not conceding a lot of goals. Today we conceded the first goal in the league. So we have to keep believing on this, that is so important. Not only think with the ball, because the easiest for the team is to teach them or to tell them they have to do with the ball. No, everybody will listen, but when you are without the ball, you don't pay the same attention. And trust me that this is same important or even more when you don't have the ball. For the end, a little bit different question. We noticed that you keep a plastic bottle and at the corner of your coaching area.
Is this some kind of superstition? We notice that every time it falls over, you put it together. Is this a routine, something special? Yeah, it's just one routine that because I'm talking a lot and I need water close to me, and I prefer to put on the left side because it's my side on the left, but nothing else. Yeah, it's just, you can call it like a superstition, but it's only because I'm talking a lot and I need the water close to me. Yeah. Thank you very much and good luck. Thank you very much. Thanks. Ja, v moji družbi trener Radomel Nermin Bašić, vsi nekako ugotavljamo, da se je večji del tekme zdelo, kot da bo Olimpija relativno enostavno prišla do zmage. Potem pa ta neka energija Radomel, zaključek tekme, ki verjetno tudi vam daje kar nekaj pozitivnega za naslednje tekme. Pa jeste, mogu reći da ovi mladi momci koji su ušli stvarno su unijeli neke živosti, neke promjene bez respekta, bez išta i na kraju smo doveli u neizvjesnost neku utakmicu, ali prije svega moram čestitati Olimpiji, jako ozbiljna ekipa, igru jako dobar nogomet, rekao sam i prije, to najljepši nogomet trenutno za mene igri u Sloveniji, tehnički perfektna ekipa dotjerana, svi znaju igrati fudbala, jako puno imaju tog kretanja, tog automatizma, igrivi su, imaju samo za vijesti, mi smo se prijemali na neke kontranapade, znali smo da sa njima ne možemo u neki fajt ući, u neki posjed lopti, da bi to bilo bezoglavo i danas nam nije uspjelo. Međutim, protiv ovakve Olimpije kad stvoriš 4, 5, 6 prilika koje što smo mi imali, pol prilika možeš zabiti od 2-2 da bi se bilo šta naduo. Mi nismo to uspjeli zabiti, imali smo dosta toga, ali sve u svemu raduje me jedna stvar da moramo se naučiti u defenzivi igrati, pošto ovaj Radomlje drugačije nego ono Radomlje u prošloj godini, nikako da nekako igrače, pogotovo ti koji su otišli to navadim da je ovo nova ekipa, 12 plus 3 koja se poškodovala, 15 igraoca nema i ovo je jedno novo Radomlje koje treba vremena i nećemo biti mi naki igrivi sa nakim posjedom lopte kao što smo bili, tako da tražimo druge neke alternative. Danas smo neke već vidjeli šta možemo, šta ne može, ali veliki posao je pred nama. Ste pa verjetno tudi vi sami dobili danes znova potrditev, da lahko nekateri fantje s klopi marsikaj dodajo, da so morda kandidati tudi za začetno enajsterico. To pa so stvari, ki jih verjetno trener rad vidi. Ma jeste sigurno ta reakcija kada uđu uz klupe igrači, ali mi nemamo širok kadar, to vidite sami, jako puno mijenjamo neke igrače i zbog prevencije ozljeda ovi novi koji su došli, i tako i zbog mladosti neke, tako da evo sada 7. krug, svi su dobili nekako prilike i sad polako ćemo kristalizirati prvi 11. Gospod Bašić, najlepša hvala na srečno nadaljevanje. Ja, v moji družbi Mustafa Nukić, spet se je zdelo, tako kot se zdi pravzaprav vedno v tej sezoni, da je imela Olimpija večji del tekme vse pod nadzorom, da ste bili razigrani, da ste igrali dobro. Ste imeli takšen občutek tudi na igrišču in kaj se je morda potem vendarle na koncu spremenilo, da niste ravno trepetali, ampak vendarle smo imeli manjšo dramo? Pa ja, moram reči, da smo se mi kar zavedali, da bo danes zelo taka zahtevna tekma. Predvsem zaradi igrišča tudi, ker bom rekel, nikoli ni bilo še slabše igrišče v Stožicah, tako da se ni dal kje preveč s hitrim pasom. Tako da je pa res, da smo tekmo kontrolirali, ne smemo si pa dopustiti, da z igralcem več na koncu mogoče bolj mirno ne odigramo in pripeljemo tekmo še lažje. Tako da škoda tega gola, ki smo ga dobili, ampak dajte, gremo naprej. Malce sem med polčasom tudi se šalil z Marijem Kvesićem, da vas zdaj zalaga žogami, da vam predaja 11 metrovke, pa ste potem hitro v drugem polčasu vi nekako storili isto, kar je Mario storil na tekmi z Gorico. Vse to nekako kaže, vemo, kako ste vi lačni golov, da ste res povezani v ekipi in to je nekako tudi eden izmed razlogov zagotovo, da je Olimpija trenutno, bom rekel, kar daleč pred konkurenco. Jaz sem že stokrat rekel, da v tem cilju imamo mi ekipno samo en cilj, ni važen posameznik, noben, niti jaz, niti klub je nad vsemi. Mariju sem hotel pomagati, ker tudi on je rabil gol in ko je bilo meni najtežje, mi je ekipa stopila v pomoč, tako da najmanj, kar sem lahko naredil, je to, da sem Mariju dal penal in sem res vesel, da je zadev. Mustafa, najlepša hvala in srečno. Ja, lep pozdrav v moji družbi, kapetan Radomel Luka Cerar. Na koncu več drame, kot se nekako zdelo med tekmo. Olimpija je bila tista, ki je imela pobudo, pa me zanima takole vtis kar z igrišča, zakaj je v tej sezoni tako težko igrati proti tej Olimpiji? Ja, gojijo nek stil igre, ki je všečen, težko je priti do žoge, imajo posameznike, ki so kvalitetni in zaenkrat jih trener je postavil tako, da igrajo res dober nogomet in težko je slediti njihovem tempu.
Tudi vi pa verjetno lahko najdete marsikaj pozitivnega z te tekme. Po izključitvi nekako se je zdelo, da ste celo dobili novo energijo, bili še vedno nevarni. To so zagotovo zadeve, ki bodo nekako zadovoljile vaš tabor. Ja, po izključitvi se mi zdi, da smo polkar šli malo na vse ali nič in je bilo veliko boljše kot prej, ko smo bili malo bolj pazljivi in mislim, da bi mogli tako tudi od začetka stopiti v tekmo in bi bil rezultat lahko drugačen. Najlepša hvala in srečno.